may monolog continue. Saya dapat bijak, tu bijak lo sini kan sini saat pegang baik. Jawab mak. Kelas 2 apa kata lain sini contoh TTAADC dan apa yang berjalannya ini no distribution tai tak lain macam gua bisa pakai ini no kalau ayah sini kalau dia gua bisa bawa pakai jalan karena bukan Kokborok Khumulwngo joto to khari borok শুধু ওরকম বড় সালের সিমিয়ে আমাকে কম্পালসারি সাবজেক্ট সুজা আং তঙ্গ ওয়ানজুই আং আং সাকমা আং Kokborok পুরিয়া আকক নিমি আর কাবু সঙ্গে পরিতমনি কওয়ানজুই সাবজেক্ট বাংলা সাবজেক্টে সে পড়ে এবং আবনো ওয়ান সুবিনা শুধু দাবি সিমি মারিনাই ইয়া বই जों चिनि जारा Kokborok अरजिन हामक्राइ डेभलपमेंट कमिटी आजागा चिनि सार विकास रायते डॉक्टर सुकेंद्र डॉक्टर सुरत डॉक्टर समीर तारपरे चिनि आरो गोबां सिनियर Kokborok तैनै जों आसुबायनो जों पक्साबायखा इ खाम थांलायै जों नायलासा फायलासा अनेकै जों बय जों सापकलायखा सुइखा एवं जों रांनि बागै वानामानि जों जखन चिनि एडिसि हाबनो रांसारखा मदनो रांसारखा अब एखायनो रांनिबोनिया चिनि मदन पुरा आइन सिद्ध खायजा टेन्डार मिसे अबयन समझो मद दिल्लीआव सापकितमोन एवं खूब स्टैंडार्ड चिनि बय गाय अमनि बिसिंतुइ चिनि गोबां चिनि TTAADC आमचाइनि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम ब्लक तंगेर और मिशनारि पांटो नन मिशनारि पांटो और बयनो कालेक्शन खाइमांनाय एवं जों बर्नबुलि जाखनाय जैसे कि चिनि Kokborok मॉडर्न होनाय जैसे कि जों प्री प्राइमरी सिमी चिनि Kokborok फरायनायनि बागै TTAADC हापां चिनि बुबाग्रा और समायतांगा गाबोनि बागै जों सिगांनि बिसियावबो अमायकाना क्लास 3 रेम 3 रेम 4 रेम 5 अमायका ट्रेकजों जों थाङै दङ एवं दाबो जों रुमाल स्क्रिप्ट जत बरफ फोरोंनाय फांमोन अबनोबो जों ट्रेनिं रिंगानि बागै चिनि ADC हापांनि टीचार रखनो जारा फोरोंनाय रखनो जों ट्रेनिं रिंगाय प्रत्येकटी आयासो रुमाल स्क्रिप्ट जों फोरोंनाया या अबनो जों ट्रेनिं होयो टीचार अबनो फरक बरफ स्टुडेन्ट साके कक सुन दं माने Kokborok स्कुलाव ले क्लक जानाय नियम दो खातै वान सुजार दं Kokborok स्कुल बोलते तो खबरना हरि दं खबरनि बिसिङाव Kokborok नि पिउर जों Kokborok कामति प्रोग्राम दं किन्तु साबजेक्ट बारिनो दाबो नोंथाव साइन्स नि जिअग्राफी नि मैथ्स नि अब ट्रक एवं ग्रामार बुसकांगो तो चिज गोबां सिलाय दं डिक्शनारि सुजाका अब ग्रामार सिलाय दं ट्रक जत साबजेक्ट जों इनक्लुड थायो माने यूनिवर्सिटी थाङै जारा डक्टरेट Kokborok डिग्री नै फैने र बरबतो अब फील थायो जे बर खूब कठिन माने बेलायके दं आव आम जगुआव एग्जामिनेशन Kokborok अनेक कठिन के बर पास के किन्तु ताबुनि स्मिथ अमायके रक गांगा बर कठिन ना सिरिसर तेब सहज तेब केप्लेन तेब कुआर के सिलनि बांगा guru-guru inspector di sini sampai dengan school standard dan education department saya sudah ada benar-benar ada betul-betul ini kabar yang di guru biasa tidak bisa dijual mungkin juga nalar bisa tambah sedikit sebesar berapa nilai Kokborok baik di bisa bergabung dengan rumah sakit baik apa sih matikan nafsu yang mana rumah sakit baik
Kokborok bisa suka membawa baca cerdas dia ciri tarikan kami sebagainya 10 bayi tujuh dan lain-lain untuk pada tujuh dan lain parti untuk pemerintah dari Rusia aku disebut dan kamu dalam kakisnya apa Kokborok pesanan dia musuh yang mana kita Kokborok kita berkuih dan aku bisa terjadi dan aku tahu ini Finano ekstremis aja ada kita di kota itu kalau dia ada besar dari lama waktu manja cukup dirasa dan lain kalau kita bersama untuk di juga awal jadi hukum jenis ini mengira dan Jepang in house of Kashyap Devani is more than 5,000 years. Bishi Shaiva Khaika Jomni Awajini Yakob Kashyap Devani siapa tahu nanti. So, masuk bishi sekarang yang Kashyap menjadi sebuah waktu juga bishi betul. Cinta bakal berikut sakit. Buku Khumulwngo jadi karakter itu apa ini? Sebelumnya jadi primary education dari primary level dari kelas 1 sampai kelas 5 juga. Untuk besar anak kelas sampai di bicara Kokborok bicara dia baca di Kokborok dia ini 2020 ni Charlie ada nama kodo jadi sekian berapa jadi every child in this country should be provided with the scope of learning in the mother tongue. Aku jadi orang sedikit yang perlu saya poinnya kalau kita memakai ini orang peristiwa besar education perlu poinnya kalau kau bisa memakai ini tapi dapat juga kalau kau berkenaan dengan languages nah itu membawa